Yes, sanibonani bafethu. Njani niyaphila? Siyaphila ngapha sishiswa ilanga nje kuphela eyona-ke. Asithembe niyaphila bafethu. Cha akukho kubi. Futhi akukho okuningi. Angiqale nje ngokwamukela onke ama-new subscribers to this channel. Nama-new followers ku-TikTok. Ngiyabonga kakhulu guys ngendlela enisupport-a ngayo. Futhi ngiyacela ukuthi nabanga-subscribe baqhubeke subscribe kule channel siyikhulise together iye phambili. Ngiyabonga. Ngibathe ngiyabuka la ku-social media. Engathi impela udaba lwe-EFF nabokufika noma ama-illegal immigrants. Engathi impela i-debate inkulu la. Ngathi i-debate inkulu. Kunabantu abaningi njengamanje abasola i-EFF ngokuthi ibonakala sengathi ibeka phambili abantu bokufika kuleli than ama-South Africans. Bengibuka for example ma-interviews la u-spokesperson we-EFF uSinako Tambo, yeah. Khuluma khona khuluma ngodaba for example lolo lwe-Action SA noXolani Khumalo. Siyazi ukuthi kunodaba la khona uBongani Khumalo esolwa khona ngokuthi excuse me kulo msebenzi wakhe lo hlelo lwakhe lo lwesizokuthola bayithola sebaba nama casualties noma kufa abantu ababahlaselayo lapha befuna idakamizwa kubo. Cishe mangaphosisa icase yesibili nje le okudilwa nayo manje la khona uXolani Khumalo namaphoyisa bayawuhlasela endaweni yensizwe yaseNigeria ebeyisolwa ngokudayisa ama-drugs yagcina-ke ishonile leyo nsizwa. Kusolakala ukuthi idutshuliwe asazi khona lapho. So-ke manje i-Action SA sizokhumbula ukuthi ikhankasela ukuthi uXolani Khumalo abe yimeya lapha ekuruleni. So iyamsupporta kuwo wonke lama case. So i-EFF ithi khathazeke kakhulu ngendlela okwenzeka ngayo eSouth Africa ukuthi ama-politicians noma ama-political party asupporta ukubulawa kwabantu bokufika nakuba beyigebengu kodwa ithi akufanele babulawe. Khona-ke ama-South Africans akuchithayo lokathi nina EFF ninaka kakhulu indaba zokubulawa kwabantu ababuya ngaphandle. Anikunaki kodwa lokuthi laba bangaphandle bayababulala abala eSouth Africa. Baze benze example abanye bathi buka for recently uDJ Waras ubulawe illegal immigrant illegal foreigner ebuye eMozambique. EFF hasn't said a word. Totally quiet ngaleyo nto le. Ayisho lutho. There's no official statement esivela ku-EFF esiqondene nodaba lokubulawa kuka-DJ Waras ebulawa umuntu obuya eMozambique. They said nothing. Even ke noma ngabe kuthiwa akabulawa umuntu obuya eMozambique kodwa lela bhilidi leli afele lona uDJ Waras kuyavela ukuthi laphana khona nabantu bokufika ababuya ngaphandle kweSouth Africa abahleli lapha illegally. Yayibona? So i-EFF hasn't said a word ngalolo daba lo. Kuphinde kube nabanye abathi khona manje bekukhulunywa indaba ye-March and March ukuthi ilwela ama-South African children ukuthi angene ey'kolweni okubonakala engazuthi kuzo sekugcwele iy'ngane ezibuya ngaphandle kwe-South Africa ezivimbe indawo yabantwana bakulelizwe eSouth Africa. Nakhona lapho kuthiwa i-EFF ayikhiphanga statement ukusupporta abantu base-South Africa noma ukusupporta abazali base-South Africa. Yayibona?
ngeke ngabuka nje kwenye i-comment ngizothi ku-Twitter kodwa sekwathiwa u-X uTwitter, yena uspokesperson we-EFF uTambo abekhuluma ngaye uXolani Khumalo laphayana ngalo daba lolu abhekene nalo lokufa kwalomlisa waseNigeria. Mayekhuluma ngoXolani Khumalo kwaba khona omunye oyifighter lapho orespondayo noma oyimember ye-EFF orespondayo eresponda kuthi na uTambo uthi yabona fighter la, mina ngokwami ngibone ngathi kube sivele sathula sangasho lutho kulolu daba lolu lwalomfo waseNigeria ngoba lento izosikhawatha kwi-electorate, abantu bazohlehla noma ngeke bayithande lento yokuthi sihlale isikhala noma sibeka abantu bangaphandle than abantu base-South Africa. Ngcono kube sivele sathula kusho i-fighter qobo lwakhe. Manje-ke njengoba ngibala zonke lezi zinto vele ziningi bafowethu. UMalema-ke vele usenze ama-comments amaningi ey'nkundleni zokuxhumana nakuma-press briefing la khuluma khona ukuthi bona njenge-EFF vele they will continue relentlessly ngaphandle futhi kokuphazanyiswa ukulwela amalungelo awo wonke ama-foreigner noma abantu abamnyama kakhulukazi ababuye emazweni ase-Afrika ngaphandle. So manje le debate lena engathi iya ngokuyakhula ngoba kukhona nabathi i-EFF iziluza nje amavoti amaningi kangaka okhethweni olwedlule. Okunye kwakho yikho lokhu ukuthi isibonakala ibeka kuqala abantu ababuya kwamanye amazwe kuqala kunama-South Africans. Kanti ama-South Africans kumanje are very angry ngezinto ezenziwa abanye abantu ababuya emazweni angaphandle. Manje ngithi ake ngiveze lo daba lolu sike sixoxe ngalo ngithi uthini umbono wakho wena ngalo daba lokuthi manje sekukhula le debate noma le ndaba yokuthi i-EFF ibonakala ibeka abangaphandle qala than ama-South Africans. Bathi nje uma kwenzeka into ethile kumuntu wase-South Africa mhlawumbe yabulawa baze babekisa abanye ngamaphoyisa njengoba kwenzeka lapha e-KZN ukuthi u-Lieutenant General Mkhwanazi ne-team yakhe yamaphoyisa uma kwenzeka belwa nezigebengu zibulawa and all that akaze kuzwakale i-EFF isukumela labo bantu base-South Africa abatholakala belwa noma belinyazwa amaphoyisa noma bebulawa amaphoyisa. Kodwa uma kuwukuthi amaphoyisa alwa nezigebengu zaseNigeria, i-EFF yezwakala iphawula. Uthini umbono wakho nge-EFF? Kukhona mhlawumbe ongakusho ukuthi yes I do understand mina ukuthi i-EFF iqhamukaphi noma imephi ngalolu daba futhi liya-understandeke. Ngabe usho njalo usho ngani? Uma uthi wena uyayigxeka i-EFF ngalokho uyigxeka ngani? Ake sikhulume nje ngalolu daba bese nje sengiphetha mina ngalivezo lwami uvo njengomfo kaMkhonza ngithi into engiyibuka la mina ngendlela engibuka ngayo, uma ngabe i-EFF yenza kanje ngokwami kuzoyi-affecta eside isikhathi emkhankasweni wayo ukuthi igcine ibusa kulelizwe noma ithola amavoti amaningi ukuze ibe nengxenye enkulu kuleli. Kuzoyi-affecta kakhulu ngombono wami ngoba njengamanje konke lokho okwenziwa yi-EFF ngombono wami njengomfo kaMkhonza mina ngikubona njenge-sign. Lena i-sign yokuthi i-EFF uma inganikwa ipower yokuthi iphathe kulelizwe noma ibe no-president walelizwe ilide kulelizwe, ngibona ngathi i-EFF isisibonisile futhi iyaqhubeka isibonisa ukuthi naku okuzoba i-priority yayo. So manje I ask myself ukuthi yini ngempela i-EFF engayenza ukushintsha indlela yayo ngoba ibonakala le ngokwami izoyi-affecta kakhulu futhi already siyi-affectile ngokwami nakuma-elections adlule. So ngibone ngazuthi uma ngabe izobonisa abantu base-South Africa ukuthi yona i-prioritizer noma inama-sentiment enawo ngabantu ababuya ngaphandle
kwe-South Africa, even ama-illegal foreigners than ama-South Africans. Lokho kuyinkinga mina ngokwami ngoba eSouth Africa njengamanje abavoti abantu ababuya ngaphandle kwe-South Africa, ingasaphathwa-ke ama-illegal foreigners. I-EFF kanti yini kahle kahle ilwela ini? Ayilweli ini ukuthi ngelinye ilanga nayo ithola i-support yokuthi igcina ihole kuleli lizwe noma yona izolwela nje even wonke umuntu ola, even nongekho la ngokungemthetho, ngoba abanye bala ngokungemthetho, amanye ama-Nigeria ala ngokusemthethweni, kodwa mayisengaphakathi enza izinto ezingekho semthethweni. Iqiniso elingephiko le. Bayafika la benza amabhizinisi bafrante, benze ngazuthi badayisa iy'mpahla noma into ey'thile, kanti okuyilona bhizinisi labo yilela ama-drugs, badayisa iy'dakamizwa, babulala izwe lethu. So i-EFF mina ngokwami ngibona ngazuthi kufanele sike sibheke ukuthi ubani lo yi-advisayo, ba-adviswa ngubani abaholi be-EFF ukuthi bangalaleli ama-South Africans uma ekhala yonke leminyaka ukuthi nina anibeki thina kuqala, anisiprioritize thina, niprioritize abantu ababuya ngaphandle. Mina ngibona ngathi i-EFF kufanele ishintshe abeluleki bayo noma ama-advisors wayo kulo daba, ngoba ziningi izinto ezinhle nezi-interesting mina ngokwami ezenziwa i-EFF kule country. Kunezinto ey'ningi ezenzayo okuwukuthi siyayidingela zona i-EFF, njengaloku nje okwenzeka ePhalamende. Buka umsebenzi omuhle owenziwa uMalema nethimu yakhe i-EFF ePhalamende, ikakhulukazi nje baqhubeka le-ad hoc committee investigation nje ngama-allegations kaMkhwanazi. Buke i-EFF idlala irole ebaluleke kangakanani lapho. Kodwa kulokhu okuphathelene nabantu ababuya ngaphandle kwe-South Africa, hayi nami njengomfowabo kaMkhonza ngibone ngazuthi kufanele ishintshe ukwenza ikithola ama-advisor akayi-advise kabusha ngalolu daba, because izolimala mase kuqala kukhala even ama-members ayo uqobo i-EFF, njengoba ngisho nje ukuthi kunale member ye-EFF beyisola uSinawu Thambo ukuthi ayiboni ukuthi kulo daba lokubulala kukaXolani Khumalo loya waseNigeria bekufanele i-EFF ibe involved. Sebayagxekana bodwa, kuzoyi-affect i-EFF lo. Ake sizowakha umbono-ke ukuthi uthini ngalolu daba. Mfo kaMkhonza lo, niphile bafowethu, asihlangane kumavidiyo alandelayo. Umuntu uyafa ukushisa, umuntu uyafa ukushisa. Siyabonga, niphile bafowethu. Thank you so much.